tun hai mai khan British heavyweight fighter plian Tom Aspinall le boxing promoter lar tak mai Eddie Hearn ta chun contract tharan sign tu na Matchroom promotion agency how to pa Eddie Hearn le Tom Aspinall ten contract an sign zo lima Eddie Hearn le Tom Aspinall ten an thalak dun na an post suan karlawa ngai event tu tam takan nei ngal khovel ram sang journalist le fight fans an ngai event le chipron ne mek Aspinall contract sign le ka inhai chung changa fight fans tren katin British fighter Tom Aspinall chu UFC fighter sum tam zok uma boxing ring chunga loin nek to thin fighter dang te ang thamin sum tam na boxing ring chunga a mel kan ve don ni nge yang tia ring tu po fight fans ta jinga anam chho chu mai ba ka tun hai mai khan British boxer corner ben chu Eddie Hearn Matchroom promotion chu asanin dana huai boxing promotion Zuffa Boxing company lamnen trum khat in neka $2 mak ta duai sam ponga loi mei hlo thei tura in rem na an ne wangin boxing la UFC promoter lian te inkara tharuma in dawna ni silo sumle thilti theina manga in dawna achhuak chho nai don ta mai nia media thren khatten an tarla na wangin journalist le fight fans ten lo thei loin Aspinall le Eddie Hearn te deal nei chung chang chu an khel ron lui tran na ni ole ama sain mizo fight camp chana lo thlir thin tu te chibai levek ole tun tuma kan video a chuan Tom Aspinall le Eddie Hearn contract thar chung chang te he contract thar hi Aspinall le fighter dan te tan eng tianga poimo nge ani ti te combat sports huanga pathil ti tai tak mai pani Eddie Hearn le UFC how to pa dana huai te in kara in baina nioma lang le ngai bel theina UFC contract nei reng chunga Eddie Hearn promotion company noya contract sign zawlim Tom Aspinall atan he contract hi ang chia poimo nge ani ti te ron bi chen kan tum dona chumi ma chuna ma sign clear tu te ka video te milo like saka minlo subscribe sak video jam pe ka ron ngen non le chuni Matchroom promotion ho to pa Eddie Hearn contract sign tharpui Tom Aspinall hi fighting event eng po ngor hing dot thei khapa fighter tha le contract sign pui tlak ani reng em ti atangin bolin tran ma sa chhu donila tun din huna akum som thum pathi na mang chaw mek mixed martial arts khovela ming la cher chhauzel turangai boxing promotion company lian Matchroom promotion how to pa Eddie Hearn na contract sign felzowlim Tom Aspinall hi tun din mun UFC heavyweight fighter jinga ro po fighter danglam be kania UFC cholsana UFC heavyweight champion ani mek laya John Johnson akol lai UFC heavyweight champion kongren akal san nuwa British fighter polian Tom Aspinall hian UFC heavyweight kongren alo reng chunjom towa UFC heavyweight champion kongren reng turin a that tok zia alo lan tir photo thin bok Russian fighter ko thlak na tak mai a tumpui nung parukte first round veka knockout mangan ne theitu Sergey Pavlovich kumsang ni samni pathuma interim UFC heavyweight title in chua an in machon tum phei chuan mitam tak hupur pui fighter hlom la ku thlak na mai Sergey Pavlovich chu round khatna minute khatna laka knockout manga an ne thei mai chuan UFC fighter palian am khomna heavyweight fighter jinga ro po fighter or hlom berpol ani zia fight fans ten an shed bel chau UFC heavyweight lama fighter palian tak mai fit tukle inches nga lai sang mai ni chunga muang silo fighter tron rang le khut thlang na mai boxing le wrestling skills nei thaboxi Aspinall hi tun hai chaw heavyweight fighter ta jinga po ne thei tu anom don lo ni ngai tu mitam tak anom nuk to UFC fighter la thren khatenga social media vela trust talk le hu hang ha tak ni lo ma se octagon chunga ero a hu hang anal he thung kumsang ni somni panga nikum October thla a champion kongren kollai chupui tu Cyril Gainen anin machon tumin French fighter hian Aspinall meta chiang takin a komfua chuta aipok wangin Tom Aspinall chu a in sual chunjom theilo UFC heavyweight champion kongren in chu na fighter heavyweight fighter palian te in suala chakjok omlo no kan toes upon ani zui nikum October thla heavyweight fighter palian pani te in sual zo atangin tuna athla fe avele to Tom Aspinall su tun thlangin octagon chunga ala in lan le lawani British fighter palian Tom Aspinall chanchin ngai event tu a fans sen Aspinall chungchan ria tom chunpo
amit nat thule zai angai thu ta nin a fight ne le hun tur chung changa phei chon eng ma tu tar al nai zui le lo fight fans and Aspinall chu aron le har to don ani ringin unreal doing Aspinall injury laya UFC heavyweight champion thal tur chu tungani tang ti chu an in ring siak lui man amara chu Aspinall an adi han na an thalak dun na le an tho dun na tur thu karma salo ka posaron siama aro fight fans ten Aspinall posan murol mit khap ka lawa boxing le UFC huanga mi shet lo pati te chungchang thu hi bel chiangin an nge event hal UFC expert journalist chen khatin tundun muna UFC heavyweight fighter te jinga chuan ani han ne thei tur ka pa fighter the nei hi an om tok lo ani ti te in Aspinall chanchin an lo sei zui to te an ngei to le ta Aspinall hian heavyweight el puilian thama nei tok lo wa boxing skills nei tha ani na chuana UFC fighter boxing ring chunga lo in lan to train Irish fighter Conor McGregor la UFC heavyweight champion lui Francis Ngannou te anga sum tam uma boxing lu chho nai mai tur ti te point an ngai man dum le lama Aspinall la contact sign na Matchroom ma son how to pa edi harn la ram chang talen nei tha boxer te Australian tu le khovel boxer shet lo boxer tha tam tak te CM lian a tho pui thin tu alo ni vele zel bok nen heavyweight fighter danglam le thaina sang tak mai nei Aspinall te ang contact sign pui chu promoter lar tak edi hana tan po thil lo mom tak ngai thai ani vele zel bok tun din huna Tom Aspinall a deal sign pui edi hanan a promotion company Matchroom promotion lama a boxer tho pui jinga minglian tam tak nom mega British heavyweight boxer Polian Anthony Joshua te Irish mai boxer Katie Taylor te Mexican boxer Canelo Alvarez Russian boxer Dimitri Bivol American boxer David Haney te chu tun din huna a tho pui boxer jinga minglang sar zwal te an yome chung ho ba ka chuan boxer shet lo dang tang tak an lom nual bok Matchroom promotion how to pa edi hana tan chu tiang boxer khovel shet lo tha mai an tho pui thei te chu lom na tor tling pha a tho pui le to jinga UFC heavyweight champion Tom Aspinall minga lang thar vele to mai tur te chu atan thamon na tling phatur ani British fighter Aspinall ne na deal nei thar him edi han hian khovel ram changa boxer te hi khovel shet lo ni turin asiam lian chau mop maya khovel ram changa fight fans shet lo boxer ni tura a fighter te asiam len konga edi hanan a fighter te media manga a pholan thianate broadcasting lian tak mai da zone le khovel mun changa TV deal lian tak te boxer te nek pe chok tura a tho pui thianate boxer te open na an level mila an nek pui tur match up asiam thianate a boxer te sponsorship le brand deal a zon sak thiam te le a boxing event board se te a promote thiam em awangin fighter tam takin thopui an cha kha boxing lama promoter lian le shet lo ania a thopui boxer te interview press conference social media le boxer te chanchin chuana documentary te thlanga a promote thiam thina te chuan ram sang train a fighter thopui ten shet an lo zol pha ati thai fighter te promote na konga thiam MMA fighter te vor la chen tu edi han le Aspinall te agreement deal hi British heavyweight fighter tan po hian amalam hun shel thei tu le combat sports wanga a mingba ka sum tam jok alak lu theina tu le ama pura brand te ati len theina konga poimo takani chhodon ani le lama edi han le Aspinall te agreement nei hian promoter pani te chungcha borok lian asiam lo thei ta bik lawa achan chu UFC ho tu pa dana hoitan a promotion agency Zuffa Boxing promotion lama tu na mai khan edi han Matchroom promotion noya omreng train British boxer Conor ben chu Zuffa Boxing lama trum khat in neka US dollar makta doi som panga ngot mai lo torin asom luta Matchroom promotion how to pa edi han chon a boxer tho pui line dana hoi sona poma a Matchroom promotion as ho san tamai chu alana hle edi han chuan Conor ben a chungchang soin kum tam tak kong engkima ka ngai to thin suspend ato lai po a fight ne le dan tur thanga ka ngai toin a lawyer ne na train email mangin Matchroom promotion a chua san to thui hi aran soya ama tong kama tonga in biak na po omlawa hetia ma ala ta mai hi kalana hle tin a boxer lui British boxer Conor ben chungchang asoi journalist la media chen khat chuan Matchroom how to pa edi hana boxer Conor ben chu Zuffa Boxing le UFC how to pa dana hoitan alak lo ta ka chuan UFC atangin Aspinall hi Matchroom promotion lama edi han hian ril runai ranin asom lut vening yang tin an lo soi ve mek boka
Combat Sports huanga promoter lian pani dana hoit le Eddie Han te hian thil ti thei tu ni an in chu ani nge yang tia soi tu po an om nol hetiang bok ruak le thuleng ve kara hian UFC fighter train khat point an ngai dan an soi ve mek boka chung zinga chon Son O'Malley te Demetrius Johnson te pon an ngai dan an soi ve ani UFC bantamweight champion hlui Son O'Malley chuan UFC fighter ten thei top kan so nuwa minglian tak chhar maila hetiang zata tamsum hi tum khat fighter kala hlo ngai lo US dollar mak tu doi som panga loi mai ma awoi om lo hian zo ani dana hoi thian a promoter elpui ani wang hian tu lowa hetiang zata tamsum hi a seng ani a thil ti theina lan tira du wang ani ngeng tina saya UFC flyweight champion lo ni to Demetrius Johnson point voi khat fighter US dollar mak tu doi som panga hlo monia thil a thlak tak zong ani Kamzat Chimaev le Ilya Topuria te pon hetiang zata tamsum hi tum khat in swala an la hlo lawani hei hi chu dana hoitan a power lak ko adu na wang le a power so adu na wang mai mai ani tina soi lelama Aspinall le Eddie Han te hian contract thar sign zo chi ma se Tom Aspinal le Matchroom promotion contract sign te hi tunari chuan boxing match contract ani lo thonga Eddie Han na company Matchroom Sports chuan Tom Aspinall chu sponsorship brand deal le a commercial thil zong an enkol sok to thung don ani chu mai baka Tom Aspinall fight to zong po tu na ri chuan UFC contract hoya lom reng chu ti rolin promotion company in anglo boxing le MMA contract nei kop chu Aspinall hian tu na thonga reilo te ala tur chhong yang tin journalist chen khat chuna lo sei ve mek bo Eddie Han te ang promoter lian tak nena deal asiam ta ka chuan midam takin fight lian le lo tling tak Aspinall ka an bei se ngei dona fans te atanga pressure po an chhong ngai yang hei mai ba ka Aspinall atan crossover fight MMA atanga active fighter no singa boxing ring chunga in nek boxing match nei ko phi a har sa chho thei ve boka boxing promoter lian Eddie Han line boxing ring chunga in nek lo tura in rem na siam pui satle chu Aspinall hi khoria adu lo bur mai thei boka Aspinall malam hun zela enge thleng chho zelang ti chu hunin aron thil chho zel lona Aspinall contract hi nakin zela UFC fighter hlo tamzok uma boxing promotion nena tho dun du tu te ma kho ani dona wangin apoi mo chho pio dona news thar ber po aron la lo chho zelin ren om